سلام بینندگان گرامی، همیاران عزیز. نمایش نوبتی سرباز وطن را با مهمترین رویدادهای حیات نظامی کشور منظوری شما می‌گردانیم. همساله یکشنبه 3 ماه اوگوست روز قوه‌های حربی هوایی در ارتش ملی جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می‌شود. وابسته به تاریخ، انکشاف و دورنمای این نوع قشون توجه نمایید به گزارش تهیه نموده ما. لازم به یادآوری است که قوه‌های حربی هوایی جمهوری از نخستین نوع قوه‌های مسلح محسوب یافته آن سال 1993 در هیئت ارتش جوان تاجیکستان تأسیس یافته است. هیئت شخصی این نیروی مسلح با استفاده از هواپیماهای حربی و چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی بهر تحکیم استقلالیت دولتی کشور، پایداری صلح و ثبات جامعه و در تأمین امنیت دولت و ملت خدمت‌های ارزنده نمودند. تنها در دوام سالهای 1993 و 1997 هیئت شخصی این نوع قشون مهارت بلندی کسبی نشان داده در رفت زیاده از 60 عملیات جنگی اشتراک نمودند. همزمان در این دوره توسط قوه‌های حربی هوایی کشور بیش از 25,000 پروازهای حربی دایر گشته است که از این مقدار بیش از 10,000 آن را پروازهای جنگی تشکیل می‌دهند. علاوه بر این زیاده از 30,000 تن بارهای گوناگون حربی و بیش از 40,000 آدم به جایهای تعیین شده رسانیده شده است. با دستگیری دولت و حکومت جمهوری خصوصا در پرتو توجه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش امامعلی رحمان سال 2010 فرودگاه نظامی قوه‌های حربی هوایی با طرح و اصول‌های نو و زمانوی و با معیار پیشقدم حاضر زمان حربی از نوسازی گردیده مورد استفاده قرار گرفت. این فرودگاه نظامی دارای دستگاه لوازمات معاصر هوانوردی و ناویگاسیونی و دیگر تکنولوژی‌های مجهز بوده آن از بزرگترین میدان هوایی در آسیای مرکزی به شمار می رود. فرودگاه مذکور طور استوار و مستحکم کرده شده است که می تواند همه نمود هواپیماهای در جهان موجود بوده را به یگان ممانعت قبول نماید. در فرودگاه همزمان برای پیوسته تکمیل دادن دانش و مهارت و ملکه کسبی هوانوردان جوان یک بینای مجهز تعلیمی بنیاد کرده شده است که قبل از پرواز با هواپیماهای واقعی افسران کسبی این ساحه امکان دارند که تعلیمات نظریوی خود را با مدل کامپیوتری هواپیماها مورد سنجش و تکمیل قرار دهند. متخصصان ساحوی برای قوه‌های حربی هوایی جمهوری اساساً بیرون از تاجیکستان و از سال 2004 باشد به تعداد معین در دانشکده حربی وزارت مدافع آماده کرده می شوند. سال روان در عرفه تجلیل از 25مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح با دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دانشکده حربی وزارت مدافع کشور بینای نوی تعلیمی فاکولته هواپیمایی مورد استفاده قرار گرفت. بینای مذکور از 4 آشیانه عبارت بوده داخل آن از 12 صنفخانه‌های تعلیمی با 250 جای نشست، 9 اتاق کاری افسران استادان، تالار کشاد و برهوا، جای خواب برای تعلیم گیرندگان، خانه فراغتی هیئت شخصی، اتاق نوبتداری، خانه مخصوصی نگهداری سلاح و مهمات جنگی و از دیگر موضوعات معیشی و کمونالی عبارت می باشد. چنین شرایط‌های معاصر برای دانشجویان نظامی امکان می‌دهد که صف‌های قوه‌های حربی هوایی جمهوری با متخصصان خوب و ورزیده پره گردانیده شوند. تجربه‌ها نشان می‌دهند که یگانه واسطه اساسی ضربه‌زن از فضا و در مدت کوتاه حل کننده تقدیر عملیات وزنین جنگی این قوه‌های حربی هوایی است. تنها موشک‌های از هر جهت مجهز قشون‌های مدافع ضد هوایی و عملیات ماهرانه آن می‌تواند بر ضد چنین نیرو ایستادگی کند. از این لحاظ محض در نتیجه وارد نمودن اصلاحات حربی در ارتش ملی و با نظر داشت هدف و وظیفه‌های یگانه سال 2005 قوه‌های حربی هوایی با قشون‌های مدافع ضد هوایی متحد گردانیده شدند. وابسته به سیاست دفاعی کشور
و با نظرداشت آن که به مسائل تحکیم و تقویت بخشیدن این نیروی پرقدرت ارتش از جانب سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح و راهبریت وزارت مدافع توجه خاصه ظاهر کرده می شود. سال به سال قدرت و توانایی قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی در سمت بلند گردیدن اقتدار مدافعین کشور خیلی افزون گشته است. در این زمینه برای باز هم بلند برداشتن سطح آمادگی جنگی قوه‌های حربی هوایی در همه مشق‌های وسیع نظامی ضد تروریستی که در داخل کشور با جلب نظامیان قوه‌های مسلح تاجیکستان و دیگر دولت‌ها دایر می‌گردند شرکت فعالانه کرده دائما از خود مهارت بلند کسبی نشان می‌دهند. اصلاً در هیئت قوه‌های حربی هوایی تاجیکستان نوع‌های مختلف هواپیماهای حربی و چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی عمل می‌کند که همه آنها در حالت خوب آمادگی قرار داشته با متخصصان صاحب تجربه تامینند. چاره‌بینی تنتنوی ایدانه به مناسبت تجلیل 25مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های حربی هوایی در پایگاه یکی از قسم‌های نظامی این نوع قشون با صدای سرود ملی آغاز یافت. در چاره‌بینی نخست وزیر مدافع کشور وابسته به غمخواری دائمی و توجه بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح سخنرانی کرده همزمان در برآمد خود از نخستین روزهای تأسیس‌یابی راهی طی کرده این نوع قشون ارتش ملی تاریخ تشکلیابی و عموماً از برد و باخت و دستاورد و کامیابی‌های قوه‌های حربی هوایی یادآور شد و سهم هیئت شخصی را در تحکیم و پایداری استقلالیت دولتی و آمادگی دائمی آنها را بهر حمایه مرز و بوم اجدادی بلند ارزیابی نمود. به اظهار شیرعلی میرزا خوشبختانه در دوام سالهای موجودیت و فعالیت پرثمر قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی کشور به یک نیروی پراقتدار تبدیل یافته امروز آن قادر است که سرحدات فضایی جمهوری را نظارت و مرز و بوم زمینی آن را به ممانعت محافظت نماید. در جریان برگزاری چاره‌بینی اینچنین چندی از سابقه‌داران این نوع قشون قوه‌های مسلح نیز به سخن برآمده با شکرگزاری از فضای صلح و آرامی و دستاورد و کامیابی‌های نظررس تاجیکستان عزیز و رشد و کمال ارتش ملی آن در حمایه همه مظفریت‌های استقلالیت دولتی ابراز نظر کردند. در ادامه چاره‌بینی جشنی یا خود تجلیل 25مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های حربی هوایی با فرمایش وزیر مدافع یک قطار افسران و سربازان برای خدمت‌های شایان تحسینشان در نزد وطن با رحمتنامه، مدال و افتخارنامه‌ها، رتبه‌های نوبتی حربی و دیگر تحفه‌های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. در آخر رسم گذشت افسران و سربازان و عموما هیئت شخصی در این چاره‌بینی شرکت داشته از نزد منبر و هیئت مهمانان و سابقه‌داران یکی از آرایش‌های اساسی و انجام بخش جمع آمد تنتنوی به مناسبت تجلیل 25مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های حربی هوایی یا خود عید کسبی هوانوردان نظامی گردید. با نظرداشت آنکه تجلیل هر یک جشن سازندگی و بنیادکاری ها را در خود تجسم می نماید، در دوام سال روان به مناسبت تجلیل 25مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های حربی هوایی در داخل قسم‌های نظامی این نوع قشون یک قطار بنا انشاءات حاضر زمان حربی و کمونالی از قبیل 10 صنفخانه تابستانه، خانه‌های دیداربینی والدین، ایستگاه نگهداری تکنیک‌های جنگی و اتومبیلی، آشخانه‌های تابستانه، تعمیر و ترمیم تمام بنا انشاءات قسم‌های نظامی تابع قوه‌های حربی هوایی، حمامخانه یا خود مجموعه کشاد و برهوای سالمگردانی و امثال این مورد استفاده قرار گرفتند. بنا انشاءات مذکور اصلاً با قوه هیئت شخصی قسم‌های نظامی در مدت کوتاه با خراجات کمترین سطح و صفت خوب کارهای ساختمانی و با تأمین شرایط ضروری مورد بهره برداری قرار داده شدند. طبیبان نظامی چون دیگر همپیشگان خویش در سمت سالمگردانی خدمتچیان حربی از خود سهمی باسزا گذاشته همه ساله 18 آگوست عید کسبی آنها جشن گرفته می شود. همکارانمان در این موضوع
гузориш таҳия намуданд. санаи таваллуди асосдори илми тиб Абуалӣ ибн Сино ки осори гаронбаҳои тиббиаш раҳнамои кормандони тиб аст, ҳамасола дар кишвар ҳамчун рӯзи касбии кормандони тиб таҷлил карда мешавад. бахшида ба ин сана ва рӯзи таъсисёбии беморхонаи марказии ҳарбии вазорати мудофиа, ҳафтаи равон дар ин шифохона бо иштироки табибон ва масъулини роҳбарикунандаи ин ниҳод чорабинии идона доир гардид. нахуст муовини вазири мудофиа Латифзода Асрорқурбон табибонро бо иди касбияшон табрик намуда зикр кард ки масъулияти табибони низомӣ ҷиҳати ҳифзи саломатӣ ва барқарор намудани солимии хизматчиёни ҳарбӣ бузург мебошад. дар замони осоишта ва ҷанг онҳо новобаста аз шахсияти бемор ва ё ҷабрдида хизмати тиббӣ мерасонанд. дар маҷмӯъ фаъолияти кормандони ин муассисаи ҳарбии тиббиро назаррас арзёбӣ намуда табибонро омили асосии солимии ҷомеа донист. дар идомаи ҷамъомат ҳамзамон табибони низомӣ вобаста ба кашфиёти нодир ва осори пурғановати шайхураис Абуалӣ ибн Сино баромад намуда аз нақшу мақоми осори ин аломаи шарқ дар тибби ҷаҳонӣ ёдовар шуданд. дар ин ҷамъомат як қатор кормандони раисияти тибби ҳарбӣ, дармонгоҳ, беморхонаи марказии ҳарбӣ ва табибони хадамоти тиббии навъҳои хушуни вазорати мудофиа бо назардошти фаъолияти шоиста ва содиқона иҷро намудани вазифаҳои хизматии тиббӣ аз номи вазири мудофиа бо ифтихорномаву сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ҳамзамон 2 нафар бо нишони аълочии тандурустии Тоҷикистон сарфароз гардид. бояд гуфт ки дар беморхонаи марказии ҳарбии вазорати мудофиа ба ҳама навъҳои гирифторони бемории хизмати тиббӣ расонида мешавад. он дорои 8 шуъбаи статсионарӣ ва 7 шуъбаи ёрасон буда тӯли фаъолияти худ табибони беморхона, афсарону сарбозон, аъзои оилаи онҳо ва собиқадорони қувваҳои мусаллаҳро тавбат карда саломатии онҳоро барқарор намуданд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар биноҳои беморхона таъмир карда шуда ҳама шуъбаҳои он бо техникаи зарурии тиббӣ ҷиҳозонида шудааст. ин аст ки дар доираи таъмиру аз навсозии қисму воҳидҳои ҳарбии вазорати мудофиа беморхонаи марказии ҳарбӣ низ бо техникаҳои нави тиббӣ ва таҷҳизоти ҳозиразамон таъмин карда шуда ба беморон хизмати тиббӣ расонида мешавад. тибқи иттилои мутахассисони тибби ҳарбӣ табибони ҳарбиро зарур аст ки дар баробари доро будани маҳорати касбии тиббӣ, қобилияти хуби идоранамоии ҳайати шахсӣ, интизоми ҳарбӣ, таҳаммулпазирӣ, мустақилона муайян ва расонидани ёрии аввалини тиббиро дар ҳолати осоишта ва ҳам дар майдони ҷанг дошта бошанд. ҳабдаҳуми августи соли равон аз таъсисёбии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 24 сол пур шуд. вобаста ба таҷлили ин ҷашн дар чанде аз қисмҳои низомии кумитаи мазкур чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ташкилу бароҳ монда шуд. бахшида ба 24-мин солгарди таъсисёбии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми низомии 45005 Кумитаи мазкур чорабинии идона ташкилу бароҳ монда шуд. дар чорабинии идона масъулини кумита, комиссари ҳарбии ноҳияи Рӯдакӣ ва дигар шахсони дахлдор иштирок намуда зимни суханронии хеш оид ба дастовардҳои ин сохтор дар даврони истиқлолияти давлатӣ изҳори назар намуданд. аз ҷумла қайд намуданд ки ҳайати шахсии қисми низомии мазкур дар бартарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ дар ин минтақа аз ҷумла дар ноҳияи Рӯдакӣ нақши назаррас дошта дар ин давра дар кӯчонидани аҳолӣ ва ашёву лавозимоти хонаҳои истиқоматӣ ба ҷойҳои бехавф корҳои зиёдеро амалӣ намуданд. ҳамзамон зимни чорабинӣ ба ҳайати шахсии қисми низомии мазкур ки фаъолияти намунавӣ доранд медалу ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. инчунин дар қисми ҳарбии 45045 Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 24-мин солгарди таъсисёбии ин навъи қушун чорабинии тантанавӣ ташкилу баргузор карда шуд. чорабинии мазкурро масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҳайати роҳбарии ин қисми низомӣ оғоз бахшида ҳайати шахсии дар саф бударо бо ин ҷашн муборакбод намуданд. дар идомаи чорабинӣ ҳозирин аз таърихи таъсис ва ташаккули ин навъи қушун ёдовар шуда афсарону сарбозонро ба сайю талоши аҳлона, заҳмати содиқонаву софдилона ва масъулияти баланд дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ баҳри суботу оромии кишвар даъват намуданд. ҳамзамон зикр намуданд ки дар раванди бархӯрди фарҳангу тамаддунҳои ҷаҳон
ҳайати шахсиро зарур аст ки ба муқобили зуҳуроту падидаҳои номатлуб зиракии сиёсиро аз даст надода баҳри ҳифзи амнияти ҷомеа ва давлат ҳамеша омода бошанд ва барои ободию пешрафти минбаъдаи ватани маҳбубамон саъю кӯшиш намоянд. ҳафтаи сипарӣ гашта дар кохи афсарони вазорати мудофиаи мамлакат ҷаласаи навбатӣ сохторҳои мададгори мудофиавӣ кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ташкилу баром монда шуд. аз рафти баргузории ҷаласа ҳамкоронамон гузориш таҳия намуданд. ҳафтаи равон дар кохи афсарон ҷаласаи даҳуми шӯрои марказии ҷамъияти ихтиёрии мусоидат ба артиш, авиатсия ва флоти иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор шуд. ҳайатҳои расмии кишварҳои ширкаткунанда сараввал аз намоиши дастовардҳои варзишӣ ва таълимии ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дида намуданд. қобили зикр аст ки даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба рушди намудҳои ҳарбии амалӣ ва техникии варзиш ва тақвияти пояҳои фаъолияти ин сохтор эҳёи дубора бахшид. инчунин зимни кори ҳамоиш нақши муҳими созмонҳои мудофиавӣ ва варзиши техникӣ дар тайёр кардани мутахассисон барои қувваҳои мусаллаҳ махсус таъкид шуд. ҷаласаро роҳбарияти кумитаи марказии ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ намуда, зимни суханронии худ аз таваҷҷӯҳу ғамхории пайвастаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба дастгирии фаъолияти ин ташкилот ёдовар шуд. ҳамзамон таъкид намуд ки ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиа талош дорад дар самти таҳкими иқтидори мудофиавии кишварамон тавассути роҳандозии тадбирҳои тодаъватӣ ва тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии наварасону ҷавонон, омодасозии мутахассисон барои қувваҳои мусаллаҳ ва рушду нумӯи намудҳои ҳарбии амалӣ ва техникии варзиш ба натиҷаҳои беҳтар ноил гардад. тибқи иттилои масъулин айни ҳол дар ҳайати шӯрои марказии ҷамъияти ихтиёрии мусоидат ба артиш, авиатсия ва флоти иттиҳоди давлатҳои мустақил 2700 кумитаҳои шаҳриву ноҳиявӣ, наздики 900 муассисаи таълимӣ ва зиёда аз 5 миллион аъзо муттаҳид шуданд. дар сохторҳои шӯрои марказии ҷамъияти ихтиёрии мусоидат ба артиш, авиатсия ва флоти иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамасола зиёда аз 2000 мутахассис ва беш аз 1 миллиону 100 ҳазор нафар мутахассисони касбҳои оммавии техникӣ омода карда мешаванд. зиёда аз 2 миллион нафар бошад ба варзишҳои авиатсионӣ, техникӣ ва ҳарбии амалӣ машғуланд. бинандагони гиромӣ, ба умеди хушии рӯзгори шумо намоиши навбатии сарбози ватанро анҷом мебахшем. хайр то барномаҳои навбатӣ.